Intanto si vira a metà gara in quinta serie nella quarta. Matteo Burelli in 1, Pietro De Lucchi in 2, Christian Sommer in 3, Angelo Formentin in 4, Luca Gobbo in 5, Nicolaggio in 6, Matteo Zuliani in 7, Federico Spadotto in 8. I'm old school like biblical, futuristic next level, never on that typical, will I stop? Oh never know. 1-0-0-45, Thomas Ferroni su Bosetto e Dalla Torre.